Hello guys, selamat datang ke podcast Honda Global MET Malaysia. Saya Alif Rosli dan kali ini saya punya guest Frederick. Hello. So kita akan cerita, our main topic is apa benda yang korang kena check sebelum sign agreement loan kereta. And also apa benda yang korang kena check juga masa terima kereta. Sebab sekarang ni bila kita beli kereta ni, of course lah kita akan ikat maksimum sampai 9 tahun. Lepas tu ia melibatkan wang yang besar kan. So of course banyak benda yang kita kena ambil kira. Kita kena tahu apa yang kita sign, apa yang kita akan commit, apa yang kita akan buat lepas tu. So kena hati-hati. Memang proses nak beli kereta ni kita kena ambil masa. Jangan rush. Sebab kalau kita rush itu yang kita akan terlepas pandang kan. So benda-benda macam tu sangat-sangatlah penting. And before kita head to main topic, jangan lupa untuk like, follow and also share semua kita punya social media platform. So hari ni kita punya guest adalah Fred, atau nama penuh dia Frederick Tok. Boleh cerita sikit your background, apa you punya role dekat Honda Global MET Bangi ni? Halo, saya Frederick Tok. Wah, ini hari ini first time di invite by Alif untuk join dia punya podcast. So ada start tak? Nanti tinggal letak start tau. Jangan letak bulung letak start, okay? Ada bunga bing, okay? Okay, first thing, penting like and share. And I think not only you, maybe of your friend pun maybe penting beli kita walaupun bukan beli dengan Honda kan. So pilih deliver, apa yang penting kita akan share ni. Okay, first I Frederick tu, saya dah ada kat Honda Global MET 13 years since 2012. 13 tahun. Yeah. 2015, 2025 tolak 2012. 13 kan? I think my mathematics is approved and passed. Pass. Okay. So before that, before I joined sales department, I was a training lah juga lah kat sini. Technician, service advisor, spare part in charge. Before that, I pernah kerja kat tempat lain bank as a accident claim advisor. So now, time flies. Time flies, kejap je kan, 13 tahun je. Dah 13 tahun kat sini. But thank you for all yang customer pernah beli dengan saya, sokong saya, thank you tau. Thank you. Thank you. Because you are still here. Ya, betul. Memang tanpa sokongan anda, siapalah kami. Dan kami harap dapat always serve korang dengan the best service, best experience. Yeah, we did our best, we try our best, okay? Yes, you all punya kepuasan is our priority lah. Betul. Alright, so our main topic kita, benda-benda yang kena check masa sign agreement. Okay. So Fred, masa kita beli kereta, especially kalau kita beli pakai loan lah. Kalau beli pakai cash, straightforward je kan. Betul. Bayar cash, lepas tu kereta kita daftar, and then boleh ambil dah. Tapi kalau pasal melibatkan loan ni, of course dia melibatkan dengan bank kan. Kita buat loan dengan bank. So macam kita beli rumah jugalah. Beli rumah ada agreement dia, banyak yang kita kena sign, okay. Banyak dia punya detail, benda-benda macam tu, okay. So apa yang kita kena tahu, sebagai customer, apa you punya advice untuk customer masa sign agreement tu? Apa benda yang dia kena check? Dia punya interest rate, ada hidden charge ke tak? Interest rate tu jenis apa? Variable atau fix? Boleh tak you share sedikit? Okay, bukan customer saja, as a sales advisor, when kita dapatkan approval dari bank, betul tak? Okay, kita hanya check juga, betul tak yang kita submit punya loan amount sama and tadi and what we submit kena sama. Okay, kalau card loan, then kita tanya bank, why card loan? Or need additional further supporting document to prove customer inquiry to that amount yang dia submit. Maybe dia cut 5,000, 10,000 sebab slightly secret cost, or need just attach a guarantor, then boleh dapat yang desire loan atau full loan. Okay. So itu je lah loan yang priority. Lepas tu interest rate. Okay, lari jauh tak? Certain bank dia maybe you nak dia achieve the scoring yang bank nak. So, you will approve with high interest. Okay, masa tu kita kena check why. Tanya bank, usually currently estimate, they say 2.4 to 2.45. Kita 2.55. What's the problem 2.55? Ya, kenapa tinggi? Yes, sebab usually the bank dia ada market value dia. Betul tak? Market price, interest pun ada market price. Bukan saja kereta. So, masa tu kita kena check why the reason. Then we inform customer. Let's say dia maybe dia kena late payment or anything, so settle ke tak? Then kita kena show. Okay, first the one to interest. Tadi dah cakap loan amount. Okay, certain customer dia prefer Islamic loan, so kita kena make sure Islamic loan betul tak dia approve under Islamic loan punya loan. So lepas dah okay, baru we inform customer. Okay, when come to the customer, no much different. Customer datang, dia kena tahu
down payment dia kena bayar, betul tak? Ya, betul. So kita akan brief customer, okay, this is your loan amount, berapa tahun, ada card tak? Certain bank dia akan tak achieve apa tu, tak approve yang period dia nak, maybe 9 to 7, we don't know. I think some of the customer maybe kena get. My old customer yang tengok live saya sekarang, I think you guys pernah kena kan. Okay, so lepas tu berapa tahun, loan amount, then baru kita bagi breakdown calculation, down payment yang di collect. Ya, betul. And we brief the customer, ada NCD to transfer tak? Kalau ada NCD to transfer, kita kena kira kat calculation sana. The calculation NCD from cancel insurance ke withdraw insurance. There's a two thing. Withdraw NCD means the car is still using drivable. So kita kena withdraw NCD. So itu yang kena top up kat old insurance to take out the insurance. NCD lama put on a new Honda. Ya. Itu yang withdraw NCD. Cancel insurance is pindah NCD juga, tapi kereta itu no longer to be used. Ya. Dia boleh sebenarnya kereta awal kan. Dan kita baru pindah NCD, masuk kereta Honda baru untuk register. Okay, ini semua dah siap. Nombor plate. Ya. Sometimes I tell you guys, kita akan sedikit pening when you want to buy the special number yang bit challenging for us, I tell you. Ya. Let's say sekarang VPD. Ya, Customer maybe dia punya number belakang F. Ya, dia mahu Faizal ke Faizul, Fan or Frederick, saya F nak F kan. So dia kena tunggu another 2 week. 2 week usually wilayah plate is 2 week satu alphabet. Kena ingat. So nombor 8 baru kita boleh register. Itu je. Itu untuk register lah. Ya, betul. Sebab sometimes nombor plate ni ada masa dia akan buka awal dekat jpjeb.com tau. So contohnya macam Fred cerita tadi, sekarang nombor plate VPD, tapi kita nak VPF. So VPF tu kadang-kadang dia akan buka awal dekat JPJ and let's say kalau kita menang bidding tu, kita akan dapat nombor plate tu, kita boleh daftar awal. Sementara running number ni masih VPD lagi. So tak ada isu dekat situ walaupun running number belum sampai VPF, tapi kita boleh daftar sebab kita dah menang. Unless kalau dekat JPJ tu dah tak ada atau kita terlepas, kita kena tunggulah running number tu buka VPF, barulah kita boleh beli dekat kaunter ataupun website MySikap. Itu nombor plate. Sebab kadang-kadang ada jadi situasi boleh melambatkan proses itu dapat kereta ni sebab kita nak bid tapi kalah pula. Betul. So kita tunggu pula seterusnya, tunggu lagi. Ataupun kita nak cari nombor plate yang spesifik, nombor plate yang dah lama tu, kita kena cari pula owner yang nak jual ke benda macam tu, cari pula runner-runner yang jual nombor plate lama ni yang backdated ni. So itu yang akan melambatkan proses untuk kita dapat kereta tau. So back to our main topic pasal number sign agreement tadi. So nak beli kereta ni memang straightforward, banyak kali saya cerita dan banyak kali saya ulang juga. Harga kereta, campur insurans, tolak rebate kalau ada, lepas tu itulah harga on the road. So tolak dengan loan amount, itulah baki down payment, itulah amount yang you all kena bayar supaya kita boleh daftar kereta tu, you pun boleh dapat cepat. Straightforward je. On the road, tolak loan amount, itulah down payment amount dia. Okay. Ada masa kita punya down payment tu tak dapat confirm ke awal sebab harga insurans kita belum dapat. Kenapa kita lambat dapat harga insurans tu? Sebab kita belum withdraw NCD kan, benda macam tu. Ataupun kita punya kita belum withdraw NCD, ataupun kita mungkin sistem insurans ada ambil masa sikit ke, ada sistem down, benda-benda macam tu lah. Lepas tu masa sign agreement tu, you all kena check betul-betul loan, macam Fred cakap, loan amount. Kalau kita apply loan, full loan, make sure kita punya loan amount tu cover 100% harga on the road. Sebagai contoh, harga on the road adalah 100,000. Jadi kita punya loan amount should be 100,000. So tak adalah down payment yang kita kena keluar, yang kita perlu bayar. Okay, kalau you punya loan amount 80,000, you kena keluarlah down payment 20,000 macam tu. Bayar 20,000 dekat Honda. So kena make sure loan amount tu tepat. Kalau kita nak tahu loan amount tu, kita kena check balik dengan kita punya sales advisor, dia punya detail kiraan. Sebab kadang-kadang mungkin ini saya sebagai bagi nasihat lah, untuk elak ditipu. Kadang-kadang ada markup dekat tempat lain. Contohnya kita tak beli aksesori, tapi tiba-tiba loan amount kita should be loan amount kita 80,000, tapi dia letak 86,000. Kita kena question, kenapa kita tak dapat amount yang kita nak, sedangkan kita apply rendah tapi tiba-tiba loan amount tu tinggi. As a consumer, you got the right to ask all the detail before you make the final signature on the agreement. Okay? Itu je. You mesti tahu apa yang you bayar, setiap kiraan, setiap ringgit tu. Okay, so that's why lah. Sebab kalau tiba-tiba kita punya loan amount, kita apply 80,000 tapi loan amount kita tinggi, automatik bulanan kita pun akan jadi mahal. Lagi tinggi loan amount, lagi tinggi bulanan. Betul? Okay, lepas tu in terms of interest rate,
Okey, macam Fred dia dah cerita, kalau kita tiba-tiba dikenakan interest rate tinggi, kita kena question, kita kena tanya dekat sales advisor ataupun bank tu, kenapa kita dapat interest rate yang sedemikian. Dan kita kena tanya, kita kena pastikan juga sama ada interest kita jenis variable atau fix. Okey, sebab kalau fixed interest rate ni, kita punya bulanan akan sama sampailah habis bayar. Betul. Okey. Kalau variable rate pula, dia akan bergantung. Sama macam loan rumah, kalau OPR naik, bank negara naikkan kita punya OPR, automatik kita punya bulanan pun akan naik juga. Sebab variable rate ni sama macam loan rumah. Okey. So kita kena pastikan kita nak variable atau fix. Sebab apa? Kita kena tahu bayaran kita tu. Itu memang hak kita. Tak naklah tiba-tiba kita bayar, tiba-tiba bulanan kita jadi mahal pula. Dah jadi kacau kita punya komitmen. Betul. Benda-benda macam tu yang kita nak elakkan. Okey. Sebab ada setengah bank dia hanya offer variable rate saja, dan ada setengah bank dia offer dua-dua variable dan juga fixed rate. Benda-benda macam tu. Can I just say that usually yang offer variable rate itu dia senang sikit approve. Yes. Sebab dia lower than the fixed rate. Yes, betul. So sometimes your loan kita susah nak approve, but when come to variable rate means the non-fixed rate lah, dia punya interest akan lower sikit, bulanan commitment pun akan lower sikit. So in which dia boleh hit your apa tu, the scoring, your CK scoring dalam bank negara. Yes, betul. Benda macam tu. So itu yang you all kena ambil kira lah. Selain daripada itu, ada hidden charge tak masa sign agreement ni, Fred? Hidden charge, benda-benda macam tu, apa yang I don't say hidden charge. I say that just now as you mentioned, jangan ditipu sebab certain internet now everywhere kan, they give the markup in the wrong way. So certain thing is added and dibagi yang a lot cerita from Harry Potter 1 to Harry Potter 3 pun ada. So tambah bukan-bukan, then you don't know, you ingat wow, you get the very canggih punya apa tu promotion, and you sign, at the end it's not that. Okay, honestly it's not that. So itu pun kena check. Penting sendiri tahu pakai calculator. Ya, betul. Tolak yang apa Alif tadi mention, loan amount, discount, NCD, then the final, let's say you go for full loan, that's the loan amount you should have. Yes, betul. Dah kalau you apply full loan, maknanya dia cover seluruh kos kereta on the road tu. You all tak perlu keluar duit lagi. Let's say lah kalau tiba-tiba penjual tu kata, okay, ni full loan, dia cover kereta, tapi you still kena bayar certain amount untuk release kereta, itu hati-hati, itu adalah red flag lah. Minta explanation daripada dia. Kalau explanation tu masih tak memuaskan, better back off lah macam tu. Don't sign that agreement. Don't sign that agreement. Sebab dia dah markup, dia nak buat extra duit lagi kat situ. Betul. Kena hati-hati. Yes. Okay. Lagi satu, kadang-kadang ada untuk certain customer, okay, bank dia letak syarat kena buka account, kena ambil auto life insurance. Okay, benda-benda macam tu kita boleh tanya dengan bank kenapa dia buat sedemikian lah. Ada sebab kadang-kadang bank dia nampak mungkin kita punya rekod dengan bank tak berapa baik, tak berapa cantik, sebab kita pernah ada tunggakan atau bayaran lambat, benda-benda macam tu kan. So bank ni pun dia macam manusia juga, dia anggap kita sebagai orang yang berisiko tinggi. Dia risau kita mungkin tak bayar bulanan kereta tu. So bila dia anggap kita sebagai risiko tinggi, dia akan letak syarat extra condition kat situ, sama ada buka account dan buat auto deduct ataupun standing instruction. Okay, standing instruction ni, for your information, dia akan setiap bulan dia akan automatically tolak duit dalam account bank kita tu. Sebagai contoh, kita bayaran bulanan kita untuk kereta Honda baru ni adalah 1,000. So dalam account kita ada 2,000, automatic cukup bulan tu dia akan tolak automatic deduct secara automatic. So nanti bank account kita tinggal 1,000 sajalah. Benda tu kita kena ambil tahu, sebab ada bank dia letak benda tu sebagai wajib. Ada setengah situation dia tak wajib kan buat standing instruction tu. Itu bergantung pada you punya risiko and record jugalah. Okay, itu cara bank. And then also kedua, mungkin bank dia akan wajibkan untuk ambil auto life insurance, benda macam tu lah. Tapi ada baiknya juga, kalau kita ambil standing instruction, InsyaAllah kita punya rekod akan jadi cantik, tak pernah ada tunggakan sebab dia auto deduct kan. Kita just kena make sure kita ada duit simpanan dalam account tu saja. Betul. Kalau auto life insurance juga, dia punya kebaikan dia adalah, let's say kalau kita terlibat dalam kemalangan hingga kecacatan kekal yang mengganggu kita punya income, okay, sampai kita tak boleh bekerja, automatic insurance company dia akan tutup baki loan kita tu. Betul. So kita atau kita punya waris tak perlulah nak bayar. Bukan sekadar kecacatan kekal. Let's say kalau kita meninggal dunia pun,
insurans akan tutup baki loan bank kita tu. Yes. Dia tak perlu bayar. Itu memudahkan. Itu memang saya galak, strongly encourage. Let's say kalau bank tak wajibkan you all ambil auto life insurance tu pun, saya galakkan you all ambil. Lagi satu, bank ni pun fleksibel. Auto life insurance ni hanya bayar one time saja, bukannya bayar setiap bulan atau setiap tahun macam road tax kan. Okey, mungkin amount dia 800, mungkin amount dia 2000, 3000, bergantung. Sebab auto life insurance ni harga dia bergantung pada you punya umur dan juga amount loan. Yes, okay? Betul. Lagi tinggi amount loan, lagilah tinggi harga auto life insurance. Ataupun lagi tinggi you punya umur, berisiko tinggi, lagi tinggilah dia punya harga auto life insurance tu. Okey. And bank dia ada buat pilihan sama ada kita nak bayar auto life insurance tu sebagai cash, dalam bentuk cash, ataupun masukkan dalam loan. Kalau kita masuk dalam loan, bulanan kita akan naik lah. Asalkan kita mampu bayar bulanan tu secara sebagai komitmen, tak ada isu kat situ. So itu syarat-syarat, antara syarat yang bank letakkan kita lah. Betul. Yang ketiga, ini paling simple lah. Bank hanya letak syarat dia wajibkan kita buka akaun. Bagi saya it's no harm, tak salah. Kita buka saja akaun dengan bank tu, dah kita dapat kereta yang kita nak, kita dapat loan bulanan yang kita nak, benda-benda macam tu lah. Betul. One thing actually the auto life, kita sih sementara untung whatever like incentive or like commission from the auto life. I just nak recommend sikit, kalau mampu beli je. Okay, why? Certain your job. Okay, we don't talk about job dulu. Your kesihatan, you ada body check, maybe you don't know kan, everything possible, everything can be happen. Okay, the one there's a healthy issue lah. Lepas tu yang kerja, your high risiko, tempat kerja maybe jauh, you need travel, pakai kereta jam hari-hari, nak pakai motor, so motor hari-hari ada kemenangan happen kan. Ya, betul. So especially those food deliver, pakai motor biar that one is a job, no choice lah. You kena drive fast, kena cepat sampai, boleh dapat banyak order lagi. So risiko juga. So I recommend you ambil auto life. Yes. Sebab anything happen on you, let's say fully disabled, your family tak payah risau you punya loan lagi. Sebab that time you have no any income masuk lagi tau. So there's a commitment kereta. You sign the agreement means you kena commit whatever thing happen. So the auto life can cover your balance of the loan. Yes. So ambil lah kan. Bayar sekali aja. Ali say bayar sekali aja. Sakit sekali, tapi let's say you loan 9 tahun, you boleh peace of mind 9 tahun ni. Peace of mind. Betul. So tanggungjawab sikit. Ya, betul. Sebagai contoh lah, benda ni contohlah, kita ni sebagai penyanyi, okey. Saya punya source of income adalah saya punya suara. Let's say satu hari saya kemalangan kenderaan sampai suara saya hilang, saya dah tak boleh menyanyi dah, saya jadi bisu. Itu pun sebagai loss of income. Bank akan bagi tahu insurance company untuk tutup kita punya loan bank tu, loan kereta tu. So kita tak perlu risau sebab kita dah tak boleh nyanyi. Kita sebelum ni selama ni kita bekerja sebagai penyanyi kan. Bukan sekadar kecacatan badan, tapi kita punya suara. Asalkan kita hilang keupayaan untuk bekerja, untuk dapat income, bank akan tutup baki loan kita. Good example. Never think about it. Good example. Suara pun satu isu. Yeah, betul. Look, visual, mata maybe, we don't know. Mata, let's say you are a coach. You aja whatever sport. Let's say kaki, touch wood. You no longer able to walk. Itu punya job kan. You have no more income. Let's say insurance company dia boleh prove you memang consider partial disabled ke fully disabled, dia akan bayar. Betul benda-benda macam tu. Benda-benda ni sometimes kita pun tak ingat. Betul. Luckily hari ni ada isu ni, kita boleh think back, what we should given to customer, let customer know. So itulah, as a recap, before korang sign loan, korang kena tahu benda-benda yang korang kena tahulah. Contohnya model, should be dalam agreement tu dia akan tunjuk model kereta. Let's say kalau you all nak beli Civic yang spec RS, macam belakang saya, ini spec V. Okay. Kalau nak beli Civic V, sekali tiba-tiba tengok dalam loan Civic E. Okay, you should argue ataupun minta explanation daripada banker. Kalau dia kata dia akan tukar, make sure dia tukar depan you ataupun datang balik dalam agreement baru tu model yang betul. Sebab saya pernah dapat satu customer ni, dia cerita tahun lepas ya. Okay, dia apply untuk beli Civic RS full loan. Sekali tiba-tiba masa ambil kereta, rupanya dia sign agreement untuk Civic E. Dia dapat Civic E, lepas tu dia punya bulanan pun mahal. Rupanya loan amount dia tinggi. Dah lah dapat kereta yang spek rendah,
loan amount dia tinggi, bulanan dia bayar mahal, so maknanya penjual tu dia dah markup besar, dia dah makan besar, untung besar kat situ. Disclaimer, ini from customer feedback and what it happened, he already show us the WhatsApp. Yes. Walaupun bukan official, kalau you percaya lah. Ini memang ada this kind of thing happen. Yes, betul. Benda-benda macam ni memang banyak kali jadi. Okay, tak kisahlah you all beli kereta baru ke kereta lama ke, pastikan korang dalam agreement bank tu dia tulis model kereta yang betul, loan amount yang betul, jadi bulanan dia pun betul. Let's say kalau you punya sales advisor ataupun you punya buyer seller tu push you sign cepat, jangan tengok sign saja, back off. Okay, sebab you sebagai pengguna ada hak 100% untuk tanya apa yang you all akan buat, akan commit. Betul. Okay, what you get into. Betul. So benda-benda macam tu lah. So check model kereta, harga kereta, loan amount, bulanan, interest dan syarat-syarat kalau ada extra condition. Okay, so itu sedikit sebanyak pasal agreement lah. Okay, untuk you all hati-hati, make sure untuk be cautious lah. And then masa ambil kereta pula pun ada lagi satu, ambil kereta, delivery kereta, satu pengalaman event yang very memorable lah kan. Kita dah tunggu kereta tu lama, kita dah lama menyimpan, dah lama target kereta tu, kereta idaman kan. Okay, macam Civic belakang saya ni memang ramai diidamkan orang-orang ni, Malaysia ni. So masa ambil kereta tu, apa yang you kena check? Boleh you cerita sikit, Fred? Okay, visualize punya, yang kita boleh nampak punya, kita kena check kereta ada scratch ke tak, atau improper fixing of certain like bumper or fender, anything, katakan betul, dan kita panggil technician buat QC. Masa tu kita ada satu panggil PDI, Pre-Delivery Inspection. Yes. So before kita deliver, kita kena check semua. Technician dia dah tahu, dia akan adjust, means make sure the car is in good condition to deliver to the customer. Yeah. Okay, itu yang visual punya. Second is the internal punya, like mechanical part, engine oil cukup, gear oil cukup, brake oil cukup ke tak, and power steering kita kena make sure ada noise tak. Mean they say ada noise, something happen on their motor, betul tak? Yeah, betul. So they say power steering tak ada noise, mean okay lah, itu je. Sebab sekarang power steering kita pun pakai electronic power steering, no more power steering oil. Dah tak ada dah hydraulic. Yeah. Okay, lepas tu yang from the safety one is lampu, braking lamp, lepas tu tail lamp, headlamp, signal lamp, and one thing, tire pressure. Kita kena make sure tire pressure in good condition, betul punya pressure. Sebab they say the below pressure, sometimes you feel like lack of steering power. Let's say over pressure, when you drive fast, it will humming, especially angin kuat sometimes. Ya, hujung tahun hujan careful. hujung tahun hujan angin pun kuat lah, masa tu pressure over sangat, humming. Yes, memang jadi aquaplane tu lah. Kereta tu terus jadi sampan macam buat. Itu yang visual punya. Lampu pernah check. Another one is entertainment. So kita make sure audio system tu okay, suara speaker semua ada suara okay, then Apple CarPlay, Android Auto boleh connect. Kalau tak boleh, kita kena reset semula, then make sure everything okay, hantar cuci. Ya, betul. Lepas cuci, letak ribbon, letak bunga-bunga, belum sikit. Bagi kita nak ambil gambar cantik ni kan, bukan beli kereta lepas berapa tahun kan. Sebab 5 tahun maybe beli kereta sekali aja. So itu is a good memory. Kita kena make sure you smile living from our delivery bay. Betul. Kita akan make sure you all keluar kereta dengan happy tau. Okay, dapat good memory sekali. So in short, masa you all sebelum ambil kereta tu, buatlah visual and mechanical inspection. Macam Fred cakap tadi, visual tadi kita check dari segi luaran, okay, dari segi dia punya rupa dia semua okay ke tak, ada cat terkopek ke, benda-benda macam tu lah. Ataupun cala ke, benda macam tu. Jangan risau, kita walaupun let's say lah ada problem masa ambil kereta tu, nampak ada cala, jangan risau, kita punya technician, kita sebagai dealer, sebagai sales advisor akan bertanggungjawab, akan cuba betulkan semua kekurangan tu. Betul. Cuma kita minta kerjasama jugalah. Sometimes benda tu kita tak perasan, tapi masa nak ambil kereta tu tiba-tiba baru ada. Betul. So kita akan repair secepat mungkin. Tak, bukannya immediately masa tu juga boleh siap. Kalau boleh siap, alhamdulillah. Tapi kalau let's say perlu cat balik, perlu polish dan ambil masa, so mohon bersabar. Yes, we will remark it. You boleh ambil kereta dulu, come back, leave the car, and kita cat.
you boleh tunggu few days later. Yes, ambil betul. kereta. Bagi kita at least 2 day. Ya. To have a repenting back. Betul. So jangan risau, kita sebagai penjual, kita sebagai authorized seller and distributor kereta Honda baru, kita akan jamin kualiti kereta tu adalah tip top. Betul. Masa you all ambil. Let's say kalau tak tip top, ada problem, kita akan tanggungjawab, kita akan repair. Okey, tapi ada jugalah dia punya syarat-syaratnya kan. Okey, janganlah lepas 2 bulan baru you perasan ataupun tiba-tiba dah ada cala, kita akan bantu, kita akan submit report dekat HQ. Betul. Cuma ada kemungkinan dia akan ditolak atau reject. Betul. Sebab apa? Boleh jadi itu adalah external factor. Masa you bawa dalam masa tempoh 2 bulan tu, tiba-tiba ada cala. You ingatkan cala tu daripada kilang, rupanya sebenarnya cala tu daripada luar. Masa you bawa kereta terkena batu, benda macam tu. Itu external factor, memang Betul. susah sangat untuk kita justify dekat HQ yang ini adalah factory defect. Betul. Okey. Factory defect ni maknanya dari kilang tu sendiri dah ada problem. Ataupun dalam penjagaan kita, kami sebagai Honda ni dah ada problem. Itu factory defect. Okey. So kalau dah lama sangat baru you nak claim, itu agak leceh sedikit lah. Betul. Kemungkinan besar akan reject. Benda macam tu. Lagi-lagi macam cala-cala dekat luar kan. Benda macam tu, you terkena batu tapi you tak perasan, you ingatkan daripada kilang. So benda-benda macam tu lah you kena check. And also make sure barang-barang dalam kereta tu complete. Sebagai contoh, spare tyre. Lagi apa lagi Fred? Spare tyre, Tool case, lepas tu yang triangle punya safety stand, itu kena make sure ada. Sebab when emergency anything happen, sometimes kita pakai hari-hari. Tak penting lah benda tu. Sometimes memang kikok-kikok kalau letak tak payah kan. But when emergency happen, they want very important. It can save not only your life, your family life. Actually breakdown kat highway. Highway laju tau, berapa speed? How fast you drive? You ask yourself. 110? I don't think so. 120? They say, okay, those bus driver, lorry driver, they keep on the left lane, but how fast they drive, I don't know. You judge, okay? It's very important when your car break down, you parking tepi jalan kan, you need the safety triangle set to letak. Okay, let's stand up 10 meter, am I right? 10 meter. 10 meter. 10 meter. To make sure lorry dia nampak itu sebelum nampak you punya kereta. Dia boleh alert. Sempat break. Ya betul. Safety triangle tu sangat-sangat penting tau. We never know, tapi it's better ataupun tenang kepala bila benda tu ada, bila kita perlu kan. Macam spare tyre juga. Cuma ada untuk pengetahuan korang, setengah kereta Honda yang hybrid seperti City Sedan, City Hatchback, HRV dan juga CRV, kalau 4 model hybrid ni dia tak datang dengan spare tyre. Tapi kita bagi tyre repair kit. Okay? Tyre repair kit ni lagi senang nak guna sebab you all tak perlu berpeluh bawa panas semua tu. You all sambung saja dia punya mesin itu and dia akan pump liquid tu dalam tayar yang pecah tu. Betul. Akan tutup and you all boleh jalan 100 km. Tapi special untuk CV hybrid saja. CV hybrid saja yang ada spare tire walaupun dia hybrid. Boleh kan? Itu kelebihan Civic ni. So itu, selain daripada tu you kena check untuk kereta yang ada spare tire, dia akan datang dengan jack, spana, lepas tu screwdriver. 3 item yang utama ni lah untuk memudahkan kita cabut tayar. Betul. Kalau tak ada, minta dengan sales advisor tu. Okey, tak sepatutnya tak ada tau. Benda ni penting. Itu benda-benda yang kita kena check lah sebelum kita ambil kereta. Betul. Kalau you berpuas hati dengan condition kereta, tak ada kecacat celah, tak ada kurang dia, bolehlah sign surat terima kereta. We call it delivery order. Yes, DO, delivery order. Okey, bila you sign delivery order ni, apa maksudnya? You dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, tak adalah. Dengan maknanya you setuju untuk terima kereta ni dengan condition sekian-sekian as is. Maknanya you dah berpuas hati lah. So delivery order ni kita akan hantar pada bank. Okey, bank pula akan disburse kepada company. Baru dia disburse. So bank also protect you actually. Betul. Bukannya bank you belum terima kereta tapi bank dah disburse, automatic kereta tu you punya. Tak ada paksaan kat situ. Sebab you sebagai pengguna, you ada hak you all. You dah nampak dengan mata you puas hati, you sign, maknanya you dah terima lah. Barulah kita sampai dekat bank. So sebagai contoh, korang loan amount 100,000 untuk beli kereta ni, you punya loan amount 100,000, so bank pun akan disburse 100,000 dekat company Honda. Benda macam tu. Okay.
Jangan risau kalau let's say baru keluar showroom and then you nampak bila dah sampai rumah kereta ada macam sedikit cala ataupun sedikit bunyi yang tak sepatutnya ada kan, bunyi steering rack ke atau bunyi daripada suspension ke. 5 years warranty. 5 years warranty, unlimited mileage. Boleh juga, boleh datang dekat kita orang immediately and kita akan settlekanlah problem tu. Kita akan buat check. Okay. Itu adalah you punya hak. So you punya hak, check loan amount, check agreement dan check kereta kat situ. Okay, last yang selalu before register tadi lupa nak cakap, for those nak interchange. Sorry that Puspa pun sekarang tak senang nak masuk untuk queue sebab everything based on online appointment. Yes. Kalau nak buat interchange tapi nak nombor yang ada kenangan kan yo. Siapa-siapa we don't say. Siapa-siapa we don't say ada kenangan tapi dah, so kena make sure inform us early. After you dah tahu loan approve tak apa, minta kita buat appointment dulu. Sebab lepas appointment kan sampai 1 week kan sekarang. Dah keep 1 week, lepas tu lepas instruction approve baru kita boleh register. Okay, so itu saja yang tadi yang kita nak inform. So itulah benda-benda yang kita kena make sure, kita kena aware tau. Okay, first masa sign agreement dan juga masa ambil kereta. Sebagai pengguna kita memang ada hak, okay? Tapi hak kita pun ada batas juga. Ada benda yang external factor luar kawanan kita, okay? Benda macam tu memang kalau kita nak claim agak kecil lah, susah. So sampai sini saja kita punya podcast. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Hopefully info yang kita share ni dapat membantu korang dalam buat keputusan betul lah. Betul. So happy buying, okay? Beli kereta idaman, pastikan korang tahu apa yang korang dapat, apa yang korang bayar. Okay? Lagi-lagi bila kita ikat sampai 9 tahun kan. So, and masa check kereta, check barang semua lengkap dan tak ada masalah dekat kereta tu. Okay? Alright, so terima kasih banyak. Itu saja. Jangan lupa untuk like, follow and also share Honda Global MET Malaysia. Dekat 5 platform sekarang ni. Boleh jumpa dekat mana-mana saja. Saya Alif Rosli, Authorized Sales Advisor dan juga Saya Frederick. Saya Frederick, Sales Advisor sini. So anything kita yang lupa nak inform or you nak tahu kan, boleh komen bawah. We try on next podcast kan, kita share the information tu. Siapa komen aja. So we are not perfect. Yes, betul. No one is perfect. So kita pun willing to share the additional what you want to know. Yes, betul. Sebab you punya komen, orang lain pun akan nampak. So kita pun akan reply. So sama-sama bantulah. Okay? Betul. Sama-sama sharing. Alright, see you guys soon. Assalamualaikum. Thank you. Thank you. Stay tuned.